Hello friend, hai tini nong ni bagai teka sa katal fani video tu ifa fika na jong nena rok ani video no skip khai hui paithak zorate. बाप रे बाप, चलने का स्टाइल तो बढ़िया है। Tama ya kong sa baje him, te kaise ya kong kai tam phunu gya sa. Papari sonti sisi kon sia kai khajak bala se abarong ni ba. Tama corona ni ba kai mask kari hin ja romal khai ma to ni ma khango. Nang gonda rong style semi ada gonda rakam tu nyama khang rumal khao. Oh acha nang gonda sibla na. चल झूठा। No. Pa makang se kholop jak bala sa tam nang kai video makang phunong na mo song di ba. Oh bos enggak bos. Bas. Oh ma boss ni bodyguard ni bangan guti chuk sa chong khale kinaru sakra ka phajak. Run. Pa boss no na sa kai kiri jak ba yo hawa wakal te khasik thang kya. Bos. Once more. Ki griza ke chodo malang nasi tong ko blasa. Mosong ni ko birok ang nang no sedang finance kang pasajak mana nangan nai. Ari boss, oborok bane ni kik masoi lengis thakana bale dakti khoja gadi. Aire ya sa sandal se abagoy na pula puro yakong kong sa sim puno gutana. Ah, utamo kanya irang pusay sa green ke ba kaya na kay matong kata. Wah, nin body ga dong ni body ba akran body hayeng tong bai khabli. Nang kai kasaro se khusroi himjak borok le tus tu ko yana basang manam tong bai khana pan kam jle khugui toni ri bayu. Umora sa dong no wai basak sana ni turi ni. Tapi tu kuya, mas kay sa kana tu kuya. Rumah lepas baru kau sabko rasa. Uri bawa rumal bai chosma khulongnan bagi samsik dol nango. O boss ba mokol kana se bela bagin chosma thui tongota tabu khugui se mokol forsa jang nugo. Salah hai se na borok pa. Ni cuak. Wah, bui khelang yo se suak da onor ka gola wa se dasiwa. Bisingo to da tong kerei risai tong ka heleng sasa ka he. Ani yong lah sibrak mos nengkai. Bos, tu. Takti turin kena rong no se wakrop sa sine yang mora saro. Nani bos tong sa nor kuru mana keroi. Segera jeneng deh. Aja. Uri baba flag boko bisingo se biri daza. Tamo kanya irang pusay kare pilak pai na ya. Apo ni bagay biri ni mancerman payan na yang pilak bako bising mo dahito ni ko. Oh, wakrop sa sang rong ni salabay biri sudo ko kya. अपना फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है गुड़ चाले।